Ya. Aduh, malah. Wah, buset, kuat ya. Balak ya. Ngeri sapi nih. Balak banget guys, mau dari jauh langsung nyosor. Sapi macan iki jenenge berarti. Sapi macan. Ki udah 3 tahun nggak keluar kandang kayaknya nih. Awas Mbah Min. Hati-hati Mbah Min. Sapi macan. Pawangi ram. Duh, tangan. Waduh. Pentang terus, Pak. Taleni terus, Pak. Bubut ke, Pak. Lah lamet. Col, guys, waduh. Col, hati-hati, Col, hati-hati. Mendebarkan, guys. Wah, Ucul sirahe, waduh. Wah, Ucul ya. Bahaya Ucul. Wah, Tang manting. jenenge Mas apa? Hah? Mas Adek. Nanti penekan Mas Adek. Mendebarkan sekali. Tegang. Sapinya menakutkan, guys. Yang ini juga ngamuk guys, yang besar ya. Oh deh, waduh, telarong nih kan. Kalah pamor ya, kalah pamor ya. Punyanya Bang Soleh. Waduh. Awas, sapi ngamuk. Awas, jauh. Awas, Pak. Ngamuk. Ya. Bubar kabeh. Aduh. Aman nih. Langsung lari maraton. Ada iki lho. Sing gede. Tantang sih. Gara-gara doya YouTuber iki. Lah iki sing duwe tambah ngamuk iki sapine. Dede. Semono. Agak oleng sapinya. Oleh kaget kok. Dioyak YouTuber, Pak. Dioyak YouTuber. Ya karo anak-anak iki lho. Sapine kaget. Kesenengan sapi kok doyan. Iki wis pirang tahun Pak Ahmad, Pak? 3 tahun. Oh, umure Urung 3 tahun. Hah? 1 tahun enggak. Tak kira 3 tahun. 3 tahun Wis gede to, Bro. Enggak ngerti sapi ya. Mangke njaluk rabi paling iki sapine. Dijane dirabekke. Urung dikawinke. Sapi oleng. Oke, Mbah, pinten Mbah regane, Mbah? Regane murah kok. Pinten? 21.000. 21 juta, guys. Wah, super malah. Oke, ngeri. Noro.
Waduh. Waduh. Walalah. Nah, koyo ngono. Mas Reman di. Kedatangan sapi-sapi lucu.